Malo lava ia whaatasi mai le nei tae au. Ia o te iloa ona le whatoa ta whailoai, ia o le whaamanuia atu le kirisimasi i lau wawhionga, ia tari tonu na maua se kirisimasi fia manuia e a mai le kirisimasi. Tele ni mea alofa? Ia, o me lofa sa foai mo everyone else. Ia le lei o te loa o taritonu o le tāpolo kalamele nei tae au o le whaailo lea o se tasi o pisinisi o lo o e iai ua whaingoaina lea o le whaingoaina lea e le tātou polo kalame i le nei tae au Faalavelave Loanz. Ia, mole sila fia le mamalu o le atunuu, saunoa mai po le atonu o le ingoa lea o le polo o lo pisinisi, pen ilo mai i le mamalu o le atunuu. Okay, whawhitai lava. Ia, o le company, it's called Faalavelave Loanz. Yeah, so the name is quite appropriate, more Faalavelaves, but o whaipo bonga, ia maliu, anniversaries, aso whanau, so sort of the occasion, yeah, well, I call it o le Faalavelave. Yeah, so this is why, hence the reason o lo company called Faalavelave Loanz. It was a company for it is registered, it is licensed under the FMA, so therefore I have authorization, so to speak, leisengi. Ia ilo leisengi whaile finance advisor i New Zealand. Malo lava, māneia lewe tā ua ia fia lava ona le teimi le nei tausanga. Teimi foi malo lo, mantua foi to te lea tangata malo lo mai ngā luenga ia teimi foi. O lo fia maua se tupe. Māneia la lo pisinisi lewa e whaailo mai. Māneia foi lewe e o i le tūlanga lea. Po lea tonu le māfua anga. Why is it that you created Faalavelave Loanz? Yeah, well, it's a job that I left when I left school. Ia o lo ngaluenga muamuanga. So from the Countrywide Bank, it was a building society back then. So it was my experience through there. So I've come through and I've always stuck to something that I know very well. So over kolosfulko over 30 years experience within this field of finance. Malo lava. Mana ia le whaalongolongo atu o loo e saunoa mai i le tūlea o le experience. Ese le mānaia su atu matala a ao atu le toʻatele o le malu le atu nuu i le mea o loo iai lau pisinisi mo se fesosoani e mawhaina e saunoa mai i le ngata le ngangana whaperetania au le ngangana Samoa. E mawhai ona whailoa mai po o ai tūlā po whea e iai le tonu o loo iai lau pisinisi whamole po le mea o loo iai le Faalavelave Loanz. Ia whawhitai. Ia o Faalavelave Loanz e mawhai apply online. Ia o vai teimi nea, everything is o technology whaafengo fie le process or applications. Ia o ke lofo i ke le kakungaka, they prefer the face-to-face or talanoa lunga ke le fongi, so whaingo fie le telefoni mai. Ia whai lunga le telefonica application. Process but o le mea whainea. So se mea i New Zealand, ngā ke alala iai, ia e mawhaia process o telefoni mai le o lua tasi, o lua iwa, lua ono fitu o whaino fia iai. Yeah, so I'm actually based here in 14 Hayington Way, East Tamaki Heights i Okilangi. Ia lei, malo lava, me sili leo whaailo mai le tua tusi, ia e me se fo i le telefoni mo le nei taimi. O le so what's a good advice i lau pisi nisi i le taimi le nei mo tangata o lo mo mia se fisosoani o lo fia ho o atu e mo mia e whaise loan i le taimi le nei. Ia o mako loans uma secured loans, ia longuinga, e kaunga e se tā vale, wa uma pay off freehold vehicle, o mea fale foi. So if you're renting, ia whoever's on the tenancy agreement, ia whaanga mea fale. So ea makaku le leawheta la kuilunga, e le ia se maximum. So it all depends on affordability, normal terms and condition. But o le mea whaingo fia i a Faalavelave Loans, I understand your situation. O ke leo e kauma whai ai e push le loan for the maximum
amount. Ia o iei fo isi kulanga I le loa wa sui. O mea ia pe lo tithing, suluai, whapea fo I tupene la fo Samoa. It's all be calculated. I le budget whainga I le budget. Yeah, so o mea ne assess But mawhai foi whaile unsecured loans. Yeah, mo tanata le leile credit. Lengi defaults I o Baycorp. Yeah, so we can look at that foi. As long as they've been working for over a year, full time. Yeah, so mawhai foi vai le unsecured loans. Whaftai te le lava longa winga so o se tangata e mawhai ona alu atu I le Faalavelave loans. E talia uma e lawa fionga. Talia, but not approved. So it all depends. It all depends on affordability, for barely credit check. Yeah, let's say avese long ke le musngaka with a small income. O mea assess because our audit officer. So I say awe loan ni nekanga ne benefiki. So it all depends. Normal criteria applies, but I always try koma whaipe sosoangi mo kakangaka. Yeah. Well, we need a little something, but we give within our means and we do try. And this is where my years of experience comes in. Get the kāwale, get the loan approved, but it's within the budget. Le se ngā over commit income. You know, that's breaking all barriers as a financial service advisor. Yeah, o me fo ia whai keke akangaka o I whalenga ko yei, e whai o ko loans, what they call as loan sharks. Yeah, because le afisili, are you registered? Yeah, and then from there, okay, lo ai isi questions, o a o ko interest rates, and so forth, me umanga. So best thing e vili mai, and then I can help you with your situation. Te foni o luatasi, o luaiva, luono fitu o. Whaftaitele I laua fionga Tofilau le nei tai au mātango fie lau whaasoa ma lau whaailo mai le nei tai au I le lau company Faalavelave loans. Absolutely amazing. It is a blessing. Ese le mātango fie o le iai o Tamaoaiga. But like yourself, I le community, le mawhai o na fesoso ani mō tangata o malava. E moli atu e le whaamalo mal whaftai. I le ngaluenga o loo e iai I le taimile nei. Ia malo loto fesosoani. We are so blessed that we have people like yourselves out there that are willing to help. Ia me se fo'i a tātou tangata iai le taimi e mo mia le fesosoani. And just looking at yourself, you're very approachable, and it's good that e mawhai ona o atu, su atu matala ao atu, pe telefoni atu, pe online, pe ona e saunoa I le whainga o le Faalavelave loans. Ia o lo uma ona e whailo mai le tele o ia inga ia e meise guidelines o le Faalavelave loans. Ai le I tuua le nofua le nei tae au e laua fionga e iaise me e te fia whaopopo, whaamolmole. Ia, ai ke se whaopopo aku le o kako loans e whaingo fie. So se mea, wherever you are in New Zealand, but o Dunedin, I Lolo, Ashburton, o kako aupiki I Lolo, ma whai a telefoni mai, whai lunga online le application. Yeah, and that's how simple it is. Whaangā le technology, e fast track ia. Ia, a vave foi mai o documents, like all the photo ID, passport or driver's license, or le 3 months bank statement, e lo umayelo accounts ma e karaf me umangai yai. Ia whapea o le proof of income, which is your payslip, and also the tenancy agreement, e lo yai o oenea alala il falenea. To make sure it's your furniture, your place. Yeah, but also if it's a kāwale, yeah, just the registration number, because e whai umal le mauru check me umanga. Whaingo fia, email mai, scan mai, vave foi documents, vave foi le process male kaliaku. Malo lava whaftai laua fionga, ia fia mulmoli nia o alofa anga.
Ia lo whaanga umai I lo ainga whape fo I lo brother who's in hospital. Tau ili Tofilau, prayers are with you. And for everyone o tato atunu upele o Samoa, ia wherever you are, here, Samoa or abroad or around the world, wishing you all a happy new year and look forward to tausana fo, luafe, luafa. From Faalavelave Loanz, whawhitai lava le lango for all my customers that come through, for your lenders, whawhitai. Mahalo lava whawhitai I laua whionga totoa lii, Tofilau Esther Tofilau, mai le Faalavelave Loanz, ia le nā, pe on whaafonga mai le malo le atunuu, ia alofa le atuanga le lei, mulmuli atu lo soifua, maua se tausanga fōwhiawhia, ia, 2024, here we come. All the best to Faalavelave Loanz. Yeah, I may say lawa whionga, male ainga, whawhitai molo, teimi le nei tai au, manuia, ma ia whamanuia le atua, soifua, whawhitai.